Khensa ku va mpfulele channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Ni lava ku vulavula hi mhaka yin'wanyana leyiwani, a ni lava ku nghenelela ngopfu ka timhaka ta vavasati or vutomi bya vavasati. Va ta ku okay, i vulavula swilo swa vavasati a ri n'wanuna. Ma ni twisisa? Because mhaka leyiwani i mhaka leyi mi kuma ku ya ni vava ya ni dya ngopfungopfu aka vavasati or vanhwanyana or vasesi lava nga na vana. Laha ni vulavula hi vana lavatsongo, mi kuma ku n'wana loyi i n'wana loyi a ku beburiwaka, kumbe i n'wana loyi a nga na plus 1 day ku fika ka vo malembe. Laha na ku vulavula hi xi xin'wanyana, vakhegulu loko mi ri na vakokwani kwala kaya va swi tiva or vo mhani lava nga tiyela, hi vulavula hi rigoni. Before ni nghenelela a ni sunguli magoni because ni fambe close to, ingaku a ni ri ka close to ma 6 or 7 wa tindhawu leti va endlaka swilo swa vutshunguri. A ni ri ka xin'wana xa xibedhlele ni ya pfuxela un'wanyana ni nge ku hlayi hi vito. Ivi ni ya ni le ka tliliniki yin'wana ya le ka swibedhlele swin'wana, mi kuma ku vana lavatsongo mi kuma ku se hi beburiwile n'wana i na vo ma 2 months 3 months, i tisiwa tliliniki kumbe yi yisiwa ka dokodela a ti-surgery-ni or i yisiwa kwale ka swibedhlele sweswi swa ni swi hlayaka. Mi kuma n'wana a kha a kekela a kha a rila, mi kuma ku va n'wi tlhava na ti-injection va endla mihlolo leyi hinkwayo. Ivi hina hi nga na vutivinyana, ivi hi languta nhloko loko va suse n'wana luya xidloko. Mi swi vona ku leswiwani a swi ze swi lava madokodela, leswi a swi ze swi lava tliliniki, swi lava vanhu lava tivaka swilo swa xintu, swi lava vanhu lava tivaka ku tshungula vana vuvabyi lebyiya hi byi vitanaka ku ri goni, van'wani va byi vitanaka ku i nhlokwana. Ma ni twisisa? Se swilo leswiya vo sesi wa mina loko mi ri na swona kumbe n'wana a ri na swona swilo leswiya, a hi tshiketeni pride vanhu va ka hina. A hi tshiketeni ku tibyela ku okay na ha afford ti-medical aid, hina ha afford ku va ni teka 10 rand ni suka a tliliniki, kumbe a hi nge ni suka kambe ni ya ka Malamulele ka doctor wo karhi ka surgery yo karhi, or ni suka ka Mashamba ni ya Xivuyini a tliliniki hi mhaka ku ni na 20 rand va ta fika va n'wi nyika ti-Panado na tiyiniyini tinese. Tekani vana lava mi va yisa kwihi? Ka vakhegula or ka vavasati tiyela mi fika mi va komba mi ngo ni na problem, n'wana hi lowuwani a nga tleli navusiku, u rila vusiku hinkwabyo mara na nhlekani wa tlela bya khoma vurimi. Va ta fika va n'wi languta xikandzeni ku sungule va languta nhloko va languta nhlana, va ta yi vona problem va mi yisa ka vanhu vo karhi va fika va mi tshungula mavabyi lama mi hola. Se hi leswi a ni la ku tsundzuxa swona vanhu va ka hina, because na swi tiva ku un'wana ta comment-a ku i nghenelela njhani timhaka ta vavasati a ri n'wanuna. Because swilo leswiwani swa vava, hikuva van'wanyana va famba va hi hlekisa hi vanhu hi tinxaka tin'wana. U kuma ku ri Mutsonga wa ka hina a fika a ka tliliniki yo karhi, ivi i twa tinese or vakhegula vo karhi lava nga ta kwalaya va ta ku tshunguriwa, va ku leswiwani hayi a swi ze swi lava madokodela. Sesi loyi muchangani lowuwani mi kuma ku hina van'wana a hi ta ti endla ingaku a hi vatwi, kasi hi vatwa 100% ya khoma M_L_F_M. Ivi na hina hi chava ku byela ku a sesi or buti kumbe a kha a famba na nghamu ya yena ku why mi nga n'wi yisi ka n'anga wa xintu or mi n'wi yisa ka vanhu lava tivaka ku tshungula vuvabyi lebyiwani a tshungula kona. Ma khensa, dankie.